hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisira mngana lona FM na ku hlekanisa ku longa yingisela xitichi lexi ri koho namuntlha hi siku ra mune ra n'hweti leya Khotavuxika lembe ra 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana Rismati wa Jimo xithangwa maxingiritano wa Chacha na makunele wa ndandadzi ya ku amukela mingisira meka nakona ku Afrika va vulavula wu humelesiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu ku njhani nga ningisela a Gauteng a Mpumalanga a North West a Limpopo na u kuma ku audio streaming ya mukana lona na fm.co.za ni wa Rismati wa Jimo xithangwa wa xingiritano wa Chacha na makunele wa ndandadzi Afrika we timhaka ti tele kambe ke namuntlha la ku vulavula hi letiwa ntsena ba Action SA va ri ongeti vanhu vo huma matikweni le handle va na timfanelo to tala ku tlula mpimo hi tihi timfanelo ta kona hi buleni na tatana Herman Mashava ku nga mufambisi kumbe murhangeri wa Action SA hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu se ta twa na wena ku himpela ke vahlampfa va nga va ri na timfanelo ku tlula maAfrika-Dzonga ke nako loko swi ri tani hi ndlela yi i mhaka leyi ku hi nga ta tlhela va ku vulavula hi twa ha yona kasi leswi a swi kha swi garingetiwa swi hetelele swi va koho swa ku va MKP va cinca matshamelo ya swilo hi ku ya hi vo veri va cincile hi mhaka ku va langutile va vona leswaku timhaka ta rendo ra khale ka matsalani general wa voho le ka mfundhisi Bushiri swi nga hetela swi veka ntshikelelo ka vumundzuku bya vandla se va ku swantswa hi n'wi yisa ka huvo endla milawu hi n'wi susa laya mi vona yini ka sweswo we kambe ta twa we ungayelele eka Afrika wa vulavula mhaka leyi swibedhlele yi karhi loko yi fika timhaka ta ku madokodela lama hi nga na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi kha swi hlupha ku nge koti ku tirhana nga ri mbirhi yin'we tshwankanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi leya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle loko a ha ri xibedhlele le thabo va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mifola la ka va mbuyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisana loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi va mbuyangwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bela awara ya 12 sweswiwani nkarhi wa ku tana leti na letiya loko hi la ku vulavula hi mhaka leyi khumbaka maendlelo ya MK na leswi swi nga tekiwa tani xiboho hayi mi nga hi bela riqingho hi hafu ku bela awara ya 12 kambe sweswi hi lava nga na timhaka leti kumbe letiya ku va vo va hi byela ku va khome yini timhaka hi kota ku twa tlhelo ra vona ra timhaka ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo nomboro i 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 ungayelele eka Afrika wa vulavula phela rito rero rikulu ngopfu loko mi ze milawu n'wa mi tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yikulukumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina na problem na problem America yi ta ni protecta mani ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship miri vita joyina yini ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump van teka ni ava maakatiko wa America midlayini mi hambana na tiko leri no hambana na ro leswi hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela vendla yini vulavula ntiyiso Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela muyingiseri i ra ku yiwe helo wo sungula hilo nhlekani ku na munhu la 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi mitsoneni ku mi khomete timhaka kwala mi nga va ku mi ri kona namuntlha ku ri siku ra vumune ra n'hweti liya ya siku ra vumune namuntlha ra n'hweti liya Khotavuxika lembe ra 2025 ntlhanu hi ndlela yaleyo timhaka ti tele a hi mitsoneni ku mi angula ku yini hi ndlela yaleyo 0860002543 hi twa ku mi angula ku yini n'wana mi yingiseri hi lo nhlekani
Inhlekani Khalanga mnjani? Efokeni mjani papa? Epokeni Khalanga. No, anda ku vulavula hi xiboho lexiya xa khoto ya le henhla ya Western Cape. Laha yi nga vuya yi kombisa ku vuxirho bya Dr. John Hlophe eka Judicial Service Commission a byi fambisana na vumbiwa bya tiko. So hi marito yan'wana a va ringeta ku kombisa ku Dr. John Hlophe a va ringanelangi ku va xirho xa JSC, Judicial Service Commission. So mara Khalanga mo ni kombisa ku eka legal literature ku na swin'wana va swi vitanaka i counter majoritarian dilemma. Counter majoritarian dilemma Khalanga hi olovisa hi leswiya swa ku na vatsari na ti-observers ta nawu lava twaku onge judiciary yi na matimba ngopfu ku hindza huvo yo endla milawu na khabinete hi ku judiciary yi na matimba ya ku kota ku reversa swiboho swa khabinete na palamende ku ri hi ku tijaji a va voteriwangi kambe lavaya va nga le palamende na khabinete i vanhu lava nga nyikiwa matimba hi vanhu hikuva va va votela hi ku mi ta tsundzuka Khalanga ku before 1994 a ku tirhisiwa leswiya a swi vitaniwaku i parliamentary supremacy laha ka ku palamende a ku va ku ri yona leyi nga na matimba. Matimba ya wona ya palamende a ma nga subjectiwe to leswi namuntlha swi vitaniwaku i judicial review leswiya swa ku swiboho leswi pasiwaka hi palamende na milawu leyi endliwaka hi palamende a swi nga yisiwi a khoto ivi se khoto ya vula ku swi unconstitutional kumbe swi invalid. So kambe loko se mi langutisa leya case ya Dr. John Hlophe Khalanga hi ku ya hi section 47 ya constitution Dr. John Hlophe va ringanerile ku va xirho xa palamende meaning ku Dr. John Hlophe va ringanela hambi ku va president ya tiko leri Khalanga hi ku a ku na xilo lexi hi ku ya hi constitution xi va yimisaku kumbe xi va ku xi va sivela ku va nga tikuma va karhi va participate ka swo fana sweswo. So xiboho lexiya xa khoto ya le henhla ya Western Cape xi kumeka xi nga twisiseki kahle Khalanga hi ku you can't say ku this person is fit ku a va member ya palamende but ivi se mi ya heta muku a nga ringanelangi ku a va part ya commission yo karhi hi ku the way swi nga yi swona hambi ku va holobye va nga ha va holobye Dr. John Hlophe hambi ku va president va nga ha va president na ku loko se mi kha mi yingisela tijaji ka nandzu lowa Khalanga va heta va venture ka leswi nga swi vitanaka i political commentary because loko se va heta va kombisa ku Dr. John Hlophe va kumeka va karhi va vulavula hi ku sapatela tijaji na swin'wana na swin'wanyana a ni twi ni ri convinced ku i endlelo ra kahle ngopfungopfu eka swirho swa judiciary lava va expecta ku va fanele va tshama va ri impartial minkarhi hinkwayo Khalanga. Kambe va nga swi tshahi ke ku n'wina mi tshame mi vula ku hina hi voyamela tlhelo ro karhi ku ve na n'we a mi ri tlhelo ra kwala. Mi ta tsundzuka ku dokodela John Hlophe a va ha ri muahluri sweswi i n'wa tipolitiki. Ntirho wa vaahluri lava va nga kona le khotonkulu ya Western Cape i ku langutisa ku nawu wu ri yini leswiya that is why loko a hi nge sweswiwa mo langutisa ku vanhu vo fana na vankulukumba Julius Malema va tshama va kha va vulavula swilo swa njhani ngopfungopfu hi vaahluri lava hi nga na voho laha tikweni swi tele leswi vuriwaka Khalanga everyday leriya ra ku loko a ko ya hi leswiya swa ku vaahluri before va nyika ti-judgment to karhi va fanele va considera na ku munhu loyi i tshame a huma a hi sapatela a ku yini a ku ya va disaster Khalanga so vona va fanele va ti limita ka ku interpreta ku nawu wu ri yini leswiya swa tipolitiki swi vulavuriwaka le handle I don't believe ku hi leswi tijaji ta hina va fanele ku va swi considera loko va karhi va endla swiboho leswi va swi endlaka tanihi timembara ta judiciary Khalanga. Na mi tweli bota cancel swinene tlhelo ri mi nga ta na rona inkomu. I cancel 0860002543 sweswo mingisero mugada non FM kumeka timinete ntsena ku bila wara ya khume mbirhi nongona ku Africa wa vulavula eka mugana lon FM mi swi twile ku va khoto ya le henhla ya le Western Cape va bakanyele tlhelo xikombelo xa ku yimiwa kumbe timhaka ta fuel levy leyi nga hetelela loko ni nga hoxisi yi hetelele yi nghena ka mali ya leya fane petrol yi chike yona loko ni nga hoxisi yi vhete yi nghena kwalaya hi ku
yi boheka ku ngetela nxavo wa mafurha endzhaku ka loko nxavo wa mafurha wu chikile hi ndlela leya se swin'wana swa leswi kumbexani vanhu va nga langutaka ku ya mahlweni ku xana loko se xiyimo xi titani swi nga va swi vula yini hi ndlela yoleyo a ni tivi ku va na ta ya mahlweni hlaya xiboho lexi ya ku kahle va bakanyele tlhelo hi mhaka ya ku swa xihatla kumbe va bakanyele tlhelo hi mhaka ya mahungu wo hi woxeke ya fuel levy mi ta tsundzuka ku va economic freedom fighters a va yelele khoto ku ya tlhontlha xiboho lexi nga tekiwa eka mpimanyeto lowu nga andlariwa hi holobye Enoch Godongwana kambe sweswi a hi amukeleni lo mingiseri nhlekani Njani Mashi? mingiseri hi pfukeni ku na minjhani Iko. akenza Mi ta ni khomela nyana ni la ku vuyela nyana ndzhaku ka leha ku dlayeteliwa ka vavasati ni languteka u lirato cause a la kuma nkarhi ene ni ve kusuhi nyana na swoho na vutomi nyana bya yena so munhu wa ku fana na yena ko va hi ku a ni koti ku twisisa leswaku swa kota ku twisiseka ku mahanyele lawa a ma hanya cause ku na vo u lerato na vo Karabo wa mtsundzuka Karabo loyi a nga dlayiwa le Sandton a dlaya hi Sandile luwa wa le Sekun va mu chela ndzeni ka dustbin va mu lahla la hisiwa munhu loyi a nga reporta a case liya hi yehe u lerato so group ya vo a ku ri a va ri na mahanyele laku va rhandza munhu hi ku veni a tiveka hi swilo swa ku biha ku fana loko u kota ku scama vanhu sort of a va kota ku veni va rhandza munhu hi swesweleswo se loko a va a lovini ku va ku humelela vanhu va ku tala lava nga ku na vu-politician a handle swi ni hlamarise ngopfu because loko a ta va a fika a Wits a ku ri na vanhwanyana van'wana a va ri group na vona a ri ka house committee la a hi tshama koho hala vo Newtown munhu loyi a register a Wits as a student mara a nga kona ka tibuku ta le Wits and a hanya vutomi bya le henhla swinene so luya a nga fika lova le Karabo a nga fika lova le Sandton leyi a ku ri na timhaka ta ku a va fanele va sacrifice a ngati ku veni leswi ka mabizinesi avo va ta va humelela so loko ni va ni languta hinkwaswo swilo leswiwa a swi fambelani na madzolonga swi fambelani na ku a ku ri ti-scam and a ni twisisi swi leswaku ye u liratong a kote ku xava yindlo a ha ri na 20 something like 23 years a owna yindlo ene eka hinkwaswo leswi swi nga endleka swi endla ngaku ko va na vugevenga ku ya hi leswi swi endleka ene misa luya a nga dlaya luya i languteka ku ya hi information leyi nga na yona i languteka a ri munhu wa ku i vuya a gani ene a ku ri kambe ma kota ku pfuna ku loko mi ri na vuxokoxoko bya muxaka wolowo ma kota ku pfuna maphorisa ka ku lavisisa ka swiyimo swa muxaka wolowo ku kota ku kumeka swintshunxo ka xiyimo lexi hikuva ku swi vula ka xiyanimoya swi nge hi pfuni mara ku va hi ku vhele loko ri na information ya so a swi fambisanga ku why loko ri munhu ntsena va nga fika va ku hawo loyiwani i loyi dzahela loyi va ka va nga la ku swi teka na mito na laniwa a ni hi na nkingha leya ya ntlawa lowa tsipitsip ani lowu dlayetelaka vanhu wu skemaka rafu a va se va khoma ku na video yin'wana misa loyiwa loko wu fika wu ri na case ni ta ku nyika xikombiso xe loyi a nga hisa a movha maphoyisa la thula mahanci misa luya a va swi tiva leswaku na ntlhontlho wa swa miehleketo ene va byelile maphoyisa lama a ku ni ta xi yisa lexa vheni ya n'wena se loko ku ri hi ku
wa tsundzuxa munhu loyi na tlhontlha swa miehleketo u phikizana na yena leswaku hisa ni ta ku khoma wa swi vona se a tikuma a hisa va khoma munhu loyi a nga na ntlhontlho hi tlhelo ra swa miehleketo va mpfalela vona va titwa va achievile so va yisa lavaya va ntlawa lowa tsipitsip hi wo lowu wu terrifyaka ena a ku na munhu a nga mi tiveki loko va na case ya thula mahali va ku tshama hala ka boss liya ya vutsipitsip a hi nge swi koti famba bush ya pfula nandzu loko fika bush va ku ku tsema hi laya ka ntlawa lowa tsipitsip hina hala a hi swi koti loko vo tshika va yini va fika va hlangana na boss ya kona a va ri va rivala na swa ku va tele yini Nemetwela bot, nemetwela loko mi ze mi ku va ri hela swiphiqo swi tala ku va kona va ri a hi vulavuleni leswi hi swi tivaka hi nga tirhisi ngopfu mavarivari kambe hambi swi ri tani khesi tlhelo ra mi nga ta na rona a hi amukeleni van'wana hi twa ku vo va na yini nhlekani Ahee minjhani? hi pfukeni minjhani sesi Hi pfukeni. hi so miri yini n'we Mina hina hi na problem hi ri vatswari va vana lava nga exikolweni xa LPA a layinini ya ka Mavambe. i yini LPA I Legend Path Academy. oh okay Na problem since ka hi lava ti-answera aka CEO na principal ku vana va ta tsala va matric so ku kumeka ku answera leyi va hi nyikaka va hi tshembisa 2 weeks ni vula ku ti-ansara leti mi ti lavaka principal mi ti lavela yini a ni vana va le ku dyondzeni xikolo hikokwalaho ka yini mi ku mi lava ti-ansara a lava ti-answera ta ku hi tiva ku vana loko va karhi va zama ku apply ku va ya kwihi next year a va kuma ku xikolo a xi registiwangi then ivi hi endla ku hi ya xikolweni hi lava ku tiva ku humelela yini se hetelele hi ya na le ka tisekete eka tisekete va ku a va va tivi hi hetelela hi ya district a Thohoyandou va ku a va swi tivi so loko va ku a va swi tivi va vula yini va vula ku a va xikolo lexi a xi le nawini va ku xikolo a xi le nawini kusuka aka grade 10 11 12 a va swi tivi so swi vula ku vana a va le ku dyondzeni xi na vana sweswi ni vulavulaka vana lava hi vulavulaka hi vona miri vana va ka grade 10 11 and 12 ku ya hi district va ri a va lungheriwangi ku dyondza ka xikolo lexiwani hikuva a xi na mpfumelelo a va pfumeleriwangi a va swi tivi ku phepha leri va ri tsalaku ri suka kwihi se va xikolo va ri yini va xikolo loko hi ka hi ya ka vona va hi byela ku xikolo xi rejistiwile hi yima se leswi nga endla ku hi ze hi famba tisekete na ti-district mhaka ku se a va hi tshembise September ene September a yi le ku tshembiseni ku sweswi na phepha leri va ri tsalaku ri ta late ku fana na loko vana va tsala hi 9 va ta tsala kumbe 11 kumbe va tsala the following day leswaku va teka phepha aka xikolo xin'wana leswi i le ku loko hi complaina hi swona a va lavi ku swi teka he vana se swi vula ku i vana lava nga ka grade 12 ku na vana lava nga ka grade 11 ka xikolo lexi na 10 va kona ene a va le ku dyondzeni like va hina van'wanyana va le ka Afrikaans va hava teacher ya Afrikaans va hava teacher ya geography va hava teacher ya economics vo ti dyondzisa se a hi swi tivi ku leswi va nga tsala economics teto na ti-geography ti ya right-iwa hi mani kambe n'wina tanihi vatswari ke mi fike njhani ka ku yisa vana ka xikolo lexi xi mi kumaka ku xi na xiyimo xa muxaka lowu hikokwalaho ka yini mi nga yisi ku va ku ri ha swikolo swa mfumo kwala mi tshama kona ni hleketa ku hina van'wanyana hi nga fika laha LPA ya ku timhaka ta desperate ya hi situation ya ku a hi suka hi ri hala henhla loko hi ta hala a ku pfumaleka Afrikaans so hi kumeka le ku vona va na yona Afrikaans mara ni miri ya thicara loko hi fika vete yi kona yi ve kona yi tifambela yi lela na vana ku yo ya famba hi ku lexi borhaku i ku teacher loyi a dyondzisaka vana economics i kota ku yima emahlweni ka vana a tlhela a va byela ku yena a nge tisi n'wana wa yena laha a ta gembula hi future ya n'wana wa yena mara u le ku dyondziseni vana va hina he vana no miri ni la ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu ni pfuneni ku twisisa miri xikolo lexi ve ri mani miri Legend Path Academy
Legend Path Academy. Ku ya hi leswi n'we mi tivaka swona mina n'wana la xikolweni lexi n'we. Na n'wana aka ka grade 12. Se wa swi tiva ku ile ku dyondzeni ka xikolo xo ka xi nga ri xona. Walowa wa mina even na nkinga yikulu ku ala ku apply ala henhla na la hansi a cross night na vanhu va ku nghena lomu a kusuhani xikolweni loko a ya find out ku xikolo lexi a xi le nawini a ku swa fana swi vula ku ni dyondzela mahala na ha hanyela yini cause na ti-setback ta le ndzhaku sweswi a ni ti byela ku ni la ku hetisisa leswi a swi le ku endleni. So ku ve ku ta na deputy CEO la ka hina va n'wi tisile a suka kun'wana ka khwaya ni ve ni va kombela deputy ni ku ni kombela mi ta vona sweswi ni nga swi kuma kamurini ya n'wana leswi a nga swi tsala a va lavangi ku swi yingisela ku n'wana u tsaleni va suke va famba va ku va na n'wana a Khensani hospital. Okay ni ve ni va sendela ku n'wana u pandiwa hi nhloko n'wana u pfimbe na milenge hi mhaka ku ve u na stress n'wana u lava ku teka vutomi bya yena ni teke na picture ya papila leri ni nga ri kuma a kamareni a ri tsarile ni va sendela ni tlhela ni sendela CEO mara a va ni hlamulangi nchumu lexi va nga ni hlamula va ni byele ku vona va na 40 years va ri ka this field va ta swi hetisisa swi ku yini ende vona loko mi hleketa ku mubva n'wana va kombela mali leyi loko na yi kolota a va concern hi mhaka ya future ya n'wana va lava mali ni ve ni va hlamula ku mali na loko no kolota ni nga mi nyika every cent yin'wana na yin'wana ntsena loko swilo swa n'wana swi tshamisekile ku ni tshama ni chava a ni swi ku ni fanele ni pfuka hi mathoti loko ni ya n'wi cheka ku i kahle lava va tanani vatsongwani va yena va kota ku vuya va ku sesi va le ku rileni ni ya ka yena sesi u rile lena ku mama ni vona life ya mina yi ri useless cause ni nghenela mahala No, ta mi tinsiyile so ni vona ku sa tswa ni fa. Ni kombela ni kombela ku ntwana no vuma yime tloko maka ta mako ta hetisa tsetseta mani ntwana no vuma ku ya i ri mahungu misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini no ni mi twisisi leswi hi nga ta ndla swona hi ta teka tinomboro ta n'wina sweswi hi ta lava va ndzawulo ya dyondzo a Limpopo hi twa ku va nga pfuna njhani hi lava na va ndzawulo ya dyondzo ya national kambe na lava va vinyi va xikolo hi ta fanele hi va lava ku hikokwalaho ka yini va nga ri na mhaka na vumundzuku bya vana hi ku loko o ti dlaya sweswi va ya ku yini ni va vutiseli ku xiyimo lexi ni nga ka xona mi yimele ku kuma center number loko n'wana wa mina a file ke hi ku i khale ni kani mi byela since ni holova na vona kusuka hi March a va ka va communicate na mina deputy CEO mara a ku na lexi va nyikaka xona xo khomeka hi ku loko a ku rhangi ku dyondzisiwa vana ivi ku landziwa center number ku rhanga ku kumiwa center number ivi ku kota ku dyondzisiwa vana na mitwisisa inkomo Nkhensi ta vona ku hi mpfuna njhani tatana Maringa hi le xiyimo ku na mutswari hi loyi i le xikolweni xa Legend Path Academy yi le ka Mavambe i private school va ri va tiva ku yi license ya ku dyondzisa yi na mpfumelelo ku dyondzisa ku fika ka grade 9 kusuka kwalano grade 10 11 12 a yi na xona mpfumelelo wolowo n'wana hi loyi i la ku ti dlaya mi nga pfuna njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo na ku kasi xikolo swi va loko xi ri xa private xikolo a xi lawuriwi ka ndhawu leyi ku endleka yini hi ku loko xi za xi fika la xi dyondzisaku n'wana ka grade sweswi ku na vana va nga ka grade 10 va nga ka grade 11 va nga ka grade 12 kambe a va le xikolweni hi ku ya hi loko ku ri ku mani lava leswi va swi vulaka ntiyiso ande xikolo lexiya xi fambisa hi mani hi pfuneni va ka n'we mi swi tiva ku xikolo lexi hi kota ku tiva ku xi fambisi va mani mi hi lavela na vuxokoxoko bya koho hi kota ku tiva ku va ri yini bona loko xin'we xi titani va hlamula va ku yini hi ku loko mali na swikweleti swa hakeriwa mara vutomi byi hakeriwa loko n'wana lowo ti sunga luya ku endleka yini tiva mani tiko leri ra n'wina leri ungayelele eka Afrika wa vulavula phela ri tirhela rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yi kulukumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina ni na problem na problem America yi ta ni protecta ma ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship
Meri vita joina yini? Ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump banteka ni aba maakatiko wa America. Midlayi mi hambana na tikule. Na hambana na rolesha itiku phela akuna progress akuyiwe helo. Vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela vendla yini vulavula ntiyiso but Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. So mixer umgana lona FM na ku Africa wa vulavula ntirhi la sweswi bula hi langutaka timhaka ta ku va Action SA very timfanelo ta maAfrika-Dzonga ta vanhu lava va hlampfa va huma matikweni man'wani va la Afrika-Dzonga ti tele ku tlula timfanelo ta la kaya ti fanele ti hungutiwa xana hi tihi timfanelo ta kona ti fanele ti hungutiwa na hikokwalaho ka yini ti fanele ti hungutiwa ke hi ta va kha hi bula na murhangeri wa Action SA tatana Herman Mashava hi hafu ku bila awara ya 13 nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi lavaka ku hi twa yona hi lava ku ta twa matitwelo ya n'we ka leswi humelelaka le ndyangu wa ka MK ngopfu lomu ka mi langutaka ku tatana Floyd Shivambu lava ku ri matsalani wa MK se tolo va vuye va tivisiwa leswaku se va ta va xirho xa MK eka huvo ya endla milawu a va nga ha vi kona kambe swin'wana swa swivangelo leswi nga nyikiwa ku nyikiwa xivangelo xa ku va yi kerekeni ya mfundhisi Boshir swilo swin'wana swa leswi vengeri na swo swi hoxe xandla ka xiboho lexiwani n'wina mi ri yini ke hi le ka 0860 002543 mi nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko iye vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va ye va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ka Munghana Lonene FM komandela hi tekeni loyi ri mingisero wo sungula nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ba minjani hi pfukele ngo bona papa hi pfukeni I can mativa loko ku ri ku munhu ni ta fanisa hi xikolo ku sungula munhu loko wo pasa xikolo hambi va mi cinca va mi yisa xikolweni xa mabunu swi ta tshamisa sweswo kambe loko ku ri ku u munhu wo feyila a wu hlayi tibuku u ta u ya feyila ku va nga ta ku yisa kona a nga ta vula leswi mfumo murhangeri wa MK ku na swihoxo swo tala leswi a nga tsandzeki ku swi endla ka ANC se a swi hi hlamarisi loko mi kuma ku ku pfa munduku ku amendiwi swin'wanyana loko ya xa mindza vhiki na vhiki ku va na leswi ni ze ni vula siku rin'wana ni ku na va twela vanhu va ka hina va tsutsuma ku va omburukile kwahalaya hikwalaho ka ku ku na siku va nga ta ku a hi mbaleli swiphandla lavo ka va nga mbalanga swiphandla a va nga cini laha ku fanele ku ciniwa mara loko u nga mbalanga xiphandla a wu nga cini se ni zama ku lava ta ringeta ku mara swi endliwa hi yini ku ya ka Bushiri a nchumu munhu ripfumelo ra munhu a ri khumbi phati ripfumelo ra n'wina tata Nthewu a ri khumbi nchumu kwalaho mi tirhaku kona kwalaho ku na vanhu vo tala mara mi hambene hi tikereke ene vo n'wina a swi mi khumbi hikwalaho ka ku vani xikongomelo mi ri kwalaho mi fanele mi humesa vuswikoti bya n'wina wanuna lowa ka hina loyi a hotiwa ku va hi mhaka ya ku wa ka hina mara se hi va hi karhi hi sola ku tsandzeka ka phati leswi yi nge le ku swi endleni rixa yi cinca munhu yi xa yi cinca munhu a swi kombi ku munhu a nga va na extended ya career lomu munhu a yaku koho i ku dlaya career ya munhu leswi va nge le ku swi endleni kambe a ni ngo vanhu va ya hi ku tsakela ka voho a va sindzisiwi phela ku tanana kumbe hi ntanana leswi ni nga mi fasela hi timhaka ta ku vete ku teka vahlahluveli khale lava khale vete ku teka vahlahluveli na ta vula leswi i va i nga ri ku swi tiveni ku leni ya ku kona ni ta nyikiwa xixi vandla ene
ku policy ya vo yi tirha njhani va mi nga swi tivi se swi nge he hlamarisi loko vanhu va endla leswi langutani kusuka ku sunguleni swi vula ku loko mu swi languta kahle swi vula ku kulukumba Khumalo a ni voni ku ri na xihoxo a ku nga ri na xihoxo a va vulavula tiyisi se sweswi loko phela kulukumba Xivambu munhu wo tivulavulela loko ni n'wi vona ka TV always ni hleketa loko a karhi a vulavula a ri ka EFF a byela mhani lava a va ri mhani speaker lava van'wana lavaya a ku a ni mhani a wu mhani wa mina va ku a ni mhani wa ko phela ku vulavula swilo leswiya xivindi xin'wana xo chavisa n'wana loyo na xivindi mara sweswi va n'wi teka manje va n'wi endla ziboza manje kambe loko munhu a ya ka parliament na ye vurile ku i ta yisa mahlweni xivono xa vandla a hi mhaka kahle ya ku se a njhekanjhekisana na van'wana a ka huvo ya endla milawu vandla milawu le hi swona mara a ni swi tshembi hi ku kwala va ta na suka va vulavula va ku se veka nawu wa xichangana manje ene la ku ndhawu ya maxangana ene va karhi va swi tiva ku munhu loko va n'wi teka i mami xichangana munhu luya ku ri ku i ndlela yo la ku endla hoyi a hluphiwa ku wena hi ku rhumini ku famba va vulavula xilungu loko u fika le u fika vulavula xichanga xa n'we hi ku ri ku hina hi vulavula hi xilungu na xixhosa se hi swin'wana swa ku leswi nga le ku hi vaviseni ngopfu ku a hi bandla ri nga ta ri helerile no ngo vula hi mina sweswi na swi vona ku va Jacob va onhile mara loko ni tshame ni ka ni hlela swa tipolitiki ni ri one na swi lava no hi nga va endla ku doroba ra Pietermaritzburg ri cinciwa ri va Jacob Zuma trial hi ku a mi wini case mi ri leyi Pietermaritzburg enkomba 0860002543 kume kombo timineta isibo awara ya kume nbi naru kamgana lona FM kombandel akar na mono la 0860002543 nangona ka Africa wa bula kamgana lona na FM kombandel I'm 20 eteri bula itimaka ku ba Action SA veriti mfanelo ta vanhu bo mama tikenela handa ti fane to hungutiwa kasi van'wana va ngeri yin'wana mhaka i timhaka ta leswi humelelaku andyangu ka MK andaka loko va suse tatana Floyd Shivambu tanihi matsalani va yisa aka huvo yo endla milawu n'wana mi yingiserile nhleka Shukrat bot phete mpfukile hi pfukile boti minjhani n'wena awa hi pfukile man I can't ya man ni kombela ku vulanyana swin'wanyana hi MK party inkombo ni ze ni kombisa last kahle or na van'wana ni khari vulavula na vona ku MK party a yi se va organization party a yi se va political party xixexo that's why mi kuma leswi humelaka Floyd na yena a swi twa ku swi le ku teni a swi twa ku ri a nga le kaya a nga vundzuku bya yena a byi hengi moyeni so a ni ta ku a ta vanhu vo tala hi teka swiboho loko swi ta ka timhaka ta ku joyina ti-political organization hi ti-emotions and leswi sweswo hi nga rhanganaka hi langutisa swilo swo talatalanyana so MK party kumbe yi ta va party malembe lama taku mara for now a ha ri project ya Zuma leyi a swi tiva ku yi tirhisa yini kulukumba luya and xin'wana xo ka xo vava yi nga va yi ri party leyi lavaka ku replace IFP mara yi ri ya rixaka ro karhi hi leswi ka tshamisa xiswona so a ni ta ku vanhu loko va teka swiboho swa tipolitiki kun'wanyana tipolitiki a hi swilo swa ku olova mara va nga tirhisi ti-emotions vanhu as for Floyd a ni nge vuli ku a ri wrong maybe sometimes a languti timhaka ta ku na yena as a human being a langute ti-chances ta yena ta ku ri maybe ni nga kumeka ni kha ni leader mara u ye kumeke a ya ka xipesi xa wrong lexi a nga kumeka ri ka xona hi leswi ni nga swi vulaka botpet inkomo kambe xivutiso ku ta va ku loko mi langute mi ku i project hinkwako hala va Mpumalanga va Limpopo va swifundza hinkwaswo sweswi ku nga voteriwa MK va kha va swi twisisa ku i project ku ya leswi mi swi hlamuserisaka xiswona kumbe vo swi languta hi tetlho rin'wana khombo ri le ka vavhoti botpet vavhoti mi nga kuma ku muvhoti u tsakisiwa hi xikipa or a ni tivi ku u va kha a tsakisiwa kumbe u va a kwatini lomu a sukaka kona ni vona mi kombisa ku mina ni member ya EFF I'm not saying ku ri swilo swa olova but a hi teki swiboho hi ku tsutsuma hi twa nga ri mi lava ku ta vavisa Julius Malema
Julius Malema will remain a respected leader in this country. Vanhu va wu tiva ntiyiso wolowo ko va ku timhaka ta ku va leterisa ti-emotions nkarhi wun'wani ku tekiwa swiboho leswi mikwaku swi vavisa vanhu vo karhi loko ene swi humelela ka that environment ya tipolitiki leswiya so project hi ndlela leyi botpete ku nga va Mpumalanga munhu ku Mpumalanga yi fananiseni nyana na KZN ta khulumiwa laya loko mo langutisa the second province leyi nga landela KZN hikuva yi kuma tivhoti to tala aka MK party and nothing else ko va timhaka ta ku vanhu va tisa like mara na le Gauteng ka khulumiwa ya mara a Gauteng mata ku humelela yini a Gauteng i diverse Gauteng yi na vanhu vo ina tixakaxaka to tala okay Number okay Inko 0860 0025543 I am killing one mixer rido nhlekani Ihlekani botpete njani efokeni mjani butomi Hipukile nikombela ku waxikala vito I can't inkomo la ku veka ra mina ra vusiwana la tanihi loko mi ku emavonelo ya miyingiseri mhaka ya Boty Floyd ni ta sungula hi le ya Bushiri va endle xihoxo a hi ali ku vhakacha tikerekeni kumbe swin'wana mara xihoxo lexi va nga xi endla i ku Bushiri i na nandzu i mihleketeleriwa i le ku laviweni la tikweni ku a tata ku ya tihlamulela ene Boty Floyd bona ve le ka political party va suka va ya ka munhu loyi a nga na ku laviweni a tikweni i xigevenga va vhakachela yena so swi contradictana na ntirho wa vona lowu va wu tirhaka hi mhaka ku i ya vulavula yini na xigevenga munhu loyi tiko ri nga ku wu laveni ku a vuya hala ta tenga wena ku ri political party i tsutsuma i ya i tshama leyi i vulavula yini a swi reflectangi kahle a va kotangi ku hleketa kahle Boty Floyd loko swi fike ka ku vhakachela Bushiri tikereke ti tela va fanele va vhakachile ka tin'wana tikereke mara ku vhakachela nala loyi a nga nala wa tiko swi siya vanhu va karhi va ti vutisa ti-question that is why MK na yona yi ve yi teka action mara naswona na action leyi va nga yi teka ya ku n'wi dimota a va nga n'wi dimotanga va n'wi discipline kunene ku ri leswi a nga swi endla a hi swona ivi a tisola kasi i ku dimotiwa loko ya a ka huvo yo endla milawu a swi na nkoka ku va ka huvo yo endla milawu a nge vi na matimba lahaya ka ntlawa lowu because mi khumbula ku na vo EFF lava se va nga enemy ya yena xin'wana na xin'wana lexi a nga ta kumeka kha xi vulavula Botpete mark my word va ta tshama ka va n'wi kandiyela va n'wi vitana hi mavito a nge vi na confidence leyi a ri na yona loko a ha ri ka EFF se loko mi vula sweswo mi vula ku sweswi tatana Xivambu va fana na va Andile na vanhu vo to va vanhu vo tiyimela kwala tlhelo loko ku kha ku vulavuriwa lava vulavulaka hi swona mi vulaka swona swi ta va tikela ngopfu hi mhaka ku MK kahle a yi hava polisi kumbe yi hava i slogan xa yona lexi kumbe lexi xi xavisaka a tikweni ku ri vona va yimele yini va ta ofara vanhu yini swi ta n'wi tikela ngopfu Boty Floyd ku ya a parliament a ya yimela MK because vision ya MK a yi clear mi ta swi vona loko se nkarhi wu kha wu famba ene xa vumbirhi Botpete loko mo va HOD a xikolweni ivi va ku a wa ha ri HOD namuntlha i ya va thicara a ni twisisi kwala a hi demotion kumbe i promotion i swini swi vitaniwa yini ntivi mi nga ni pfuna kwala ni mi twini Butomi ni mi twini i kom Butomi 0860 0025543 nhlekani Botpete papa mpfukile efokeni ngobona buti Botpete mpfukile man Botpete mhaka leyi ya MK is very simple Botpete yes MK i concentration ya yo ile KwaZulu Natal Botpete why KwaZulu Natal because of the population ya Natal Natal Botpete vulavula hi vanhu va ku ringana vuma close to 15 million so they know that the moment va performa kahle Natal va kuma leswi va lavaka swona lavan'wana va sukaka ka ti-province tin'wana va joina MK Botpete vo suka va sukela Zuma na party ya yena number 2 Botpete MK i khale se yi fomiwile a hi tivutiseni ku why MK Botpete yi nga yi ka ti-conference ta yona a ni va vurile ku xivangelo yini Botpete
va to nyika ti-reason mara a ku na part leyi nga ta fika yi tshama for nkarhi wa ku leha yi nga yi ka conference. The reason ku yi nga yi Budpet i ku Zuma i yo ti endlela party leyi ya yehe for his own reason. Ya ku ta swa ku ta collecta mali laya na laya a lwa na ti-issues ta yele ta nga na to a hlanganaka na to ta ku ya ti-court na kwini. That part is not meant for other people. Vanhu vo suka laha va sukela Zuma a ti pfulele laha nga ta fika kuma mali koho. Xa vumbirhi Budpet Floyd i bayize ngopfu loko ta suka le ka EFF Budpet. Na loko a ri na ti-internal issues at least EFF a yi ya ka ti-conference va yi ri na ti-process leti nga democratic. Mara ngopfu ku sukela munhu a ti tshamelini na vana va yena vanghani va yena. Phela vanhu lava nga tshama la tlhelo ka Zuma vanghani va yena Budpet. Ya his friends a nga tshama nhlophe va sukele da his personal friends. U fukela ku n'wi sukela Budpet laniwa Floyd yo ti lavela leswi a hlanganaka na swona. Kasi se vona ka yini sweswi phela ni byeleni mara ku na leswi nga wona ka sweswi a ni ngo bela sweswi vo lo n'wi susa va kakho a wu nga hi matsalani general hi mhaka ku iye ka rikeni swi ku yini kambe i ta ya ka huvo ya endla milawu kasi ku ya ka huvo ya endla milawu i swi swa le hansi. Budpet a hi bukheni power ya secretary general wa any party. Hi bukhana loko munhu a ri just ordinary member ya national legislature or parliament. Matimba lama ma hambana Budpet. Xa ku sungula loko ri secretary general Budpet before ku va na ti-caucus ta any political party loko va phasa nawu yo karhi. The secretary general or the president must go and address that caucus. So meaning now whoever that will be appointed must go and address Floyd and give Floyd mandate ku Floyd afamba yendla yini. So la ku byela ku that is not a demotion Budpet. Budpet there is a total demotion. Floyd has been demoted la arko Budpet. And it's a matter of time na kwala parliament Budpet. Ita huma. Lava tiva ka Zuma va nga tshama kusuhana na Zuma Budpet. Va ri nkulukumba luwa a nga rivaleli na nga rivali. Phela vanhu lava va endla ku Zuma sweswi swi nga fambi kahle loko a ri president a ku ri vo va Floyd va ri le parliament. So wa hleketa ku mukhalabye le Budpet rivele. Se ku yisiwa ku yini mahlweni hi ku vona ka n'wina mi vona ngati se ku yiwa njhani mahlweni la ku endleka yini loko mi langute xiyimo lexi xi nga xiswona hi tlhelo ra lowa boti ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku yena i ri na ta kahle ni ya tirha ni tirha hi ku tiyimisela. Budpet Floyd i dyondzini i na swilo swa hinkwaswo laha a nga koho a tshama ti lunghisele CV ya yena Budpet a zama ku loko vo tshika va n'wi khipa because it's a matter of time a ti aplayela maybe a va research a va lecturer well educated a dyondzisa vana ti-political science swi ta n'wi pfuna mara future ye ka party leyi Budpet a yi kona even ni le ku sungula yi nga ri kona if a Budpet this part a ku ri party leyi lavaka future mi swi voni loko ta nghena Floyd Budpet na ti-press conference ta MK a ti ri na decorum why because Floyd Budpet understand ku loko u ri secretary u fanekele u maka yini. There was dignity in that organization. Mara loko vona even tolo ko rara na swilo Budpet you can see already Floyd a yimelele kule swilo swa ha yimanga kahle Budpet if you understand how organization work Budpet. Floyd ina knowledge but unfortunately Budpet i join nhlangano wa wrong. Hamba Bongani Baloyi lo ari mayor le Mid Valley. It's a matter of time Budpet bata huma la ka MK Budpet kasi yo KwaZulu Natal Mpumalanga it's not only part fully part ya Mpumalanga Budpet only them Mkhondo Piet Retief why because Piet Retief Budpet na KZN siyo khomana lanwa imindelikano ya kona loko suka la Piet Retief ungena la va Dumbe uyava ophongola Budpet famba ma 5 kilometers vanhu va kutala va tirhaka Piet Retief Budpet maZulu and la singa fika idwa ngopho so not like in the entire Mpumalanga Budpet only that part ya sub region ya Gertrude Piet Retief la nga strong go Budpet this thing Budpet ya hina ito yi celebrate mara yo yi teka that posture ya Inkatha is only looking for KZN why because KZN Budpet population of Budpet le henhla ngopfu loko cheka Mpumalanga ti nga va ri koma 1.5 million in terms of population but KZN alone 15 million and also loko Zuma okuma 7 million or 5 million le Natal I covered next year come government election MK ita fuma ka many municipalities why because of the population Budpet that thing is simple ababuka nga wena dazo loko vona na program ta wona ipati endlaka ati focus ngopfu ka the other provinces mara Natal kwana kwala MK na program why is there many focus me vula ka vana makana yena no ti karata hi famba hi vulavula hi vona a vele ka yini Budpet humani ka swilo swa vanhu Budpet humani ka swa hi swa n'wina
so Bootpad Eko 0860002543 na ku ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Va ri ntlhantlha ya vanhu va le ku ya hi census ya 2022 yi ri nhlayo ya vanhu va le KZN yi ringanyetiwa kwalomu ya ka 12.3 wa mamiliyoni 12.3 million. Hi don't ndlela ku hi kota ku va hi ka hi vulavula tinambara hi ku ya hi kumbexana sweswi ti nga ti cincile kambe ku ya hi census ya 2023 a ku ri 12.3 leyi nga na 15 i Gauteng hi ndlela yaleyo se laha xiyimo xi nga xiswona loko hi kha hi languta ka timhaka ta tinhlayo ta vaaki ku ya hi ndlaha ti nga xaxametiwa kona hi va Statistics South Africa. Un'wana mingiseri loyi a ku na munhu la 0860 002543 na ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. And se loko va ka va hlupheka hi fike njhani? hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lolangi hina u lole mafonini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina mahoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani? okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelani Bootpad a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri ku xavisa vanhu maphilisi mara va nge se Mandela kona u lele vona ku va ku xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Mani hi tselela va nga siya mahungu na misava nhleka minjhani Khalanga mpfukeni mi njhani vutomi? i kona Khalanga twanani ma vona movha i phati yikulu ka movha i engine a hi swona so Floyd Shivambu Khalanga a ri engine ya MK ne so ivi sweswi va ku ta parliament swi fana ku se ya va wayipara a swi vona so hambi o humesa statement a ku hi wa swi twisisa this and that mara ntiyiso wa mhaka i ku i wayipara u le ku hi endleni ka u yi mamisa ritiwi ntiyiso i ku va n'wi dimotini loko a phaphama na vusiku hi 2 o'clock nampundzu wa wu vona ntiyiso ku laya a nga ha ri kona hi leraro hi vulavulini kusukisa ekusunguleni mani ku i xoxo lexi a nga xi endla Floyd ntsundzuka kwala ka maholo ni vulini siku rin'wana ku Floyd u dyondzini mara xiboho lexi a xi vangi na vutlhari ku ya mina so u le ndleleni Khalanga ni swi vona yo ya kwihi u le ndleleni a ni swi tivi ku ta kwini mara lava nga hlahluva a nga vela ka EFF ni swi vona swi ri ndleleni because a nga ha ri kona a ri engine ya party a n'wi se i wayipara a nga ha pfuni nchumu laha ka a palamende ko va ku u to ya hi ku u rhumiwa mara a ku na laha a ya kona Khalanga ni mi twini inkomo a hi komeni mahungu ya misava ya awara yan'we na ntwanano bvuma eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Mativiliyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela ukayelele eka Afrika wa vulavula. vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba a ni langute ti-interview ta le parlamente minister of higher education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi pfala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina why hi nga tlharihi as vaakatiko mi languta ti-video ta minister of higher education loko va mu questiona ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile Bootpad mara ha swi vona swilo leswi ka ti-TikTok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko hi ya vhotela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va va mibedweni swin'wana a hi government swin'wana hi hina ho tiendla. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Bootpad enhlekani ka Afrika wa vulavula na ta khumba ka lewani ya MKP loko tatana Zuma va foma phati leya vona leyani ya MK leyani a va hi fomela rixaka ra ka vona ntsena ra maZulu lava wa ni nga fika mudala loko yi va gangisa va pfumela va nga leswi swona
xikongomelonkulu a ku ri ku va onhela tikhariyara ta vona lava ri kona lava sukaka kona ma swi vona so ku sele ntsena ku loko nampundzu karhi ti lunghisela ku ya entirhweni loko i languta i TV i kuma ku la trendaku hi wena a wa ha ri kona ka position a wu ri kona hi leswi swi nga hi swona le ka MK i vanhu vangani va nga lava hi va tivaku lava hi va tivaku lava nga duma lava se ndhawu yi nga va teka yi va veka hansi vangani yi va onhele ngopfu evuton'wini so exiharisi ka tike Botpet a mi na masiku kula ka xitlhakati so ri ku lehisa Botpet exiloni lo tala mbilu kahle kahle hlikani khalangana muhumelerisi Botpet ni la ku khumba liya ka tatana Zuma na Floyd mina Botpet hi ku vona ka mina hambiloko a nga hlongoriwangi i teke decision ya wrong or a teke decision ya wrong ku va a eka vandla ra tatana Zuma Floyd Botpet loko ni tshame ni hleketa tihlamba leti yena munghana wa yena Malema a va hamba va ba tatana Zuma hi tona a swi nyumisa Botpet so na vona nkarhi wun'wana twisa ku na loko va tshamile hansi leswi a swi nga ri swa tipolitiki Botpet leswi a swi endliwa tatana Zuma a swi ri personal too much a va vitaniwa mihlolo hinkwayo so a tshama a kha swi tiva ku ri a nga swi tivi na ku loko va tshame va ngi languta njhe va hleketa yini o huwa Botpet a vuye kaya a vuye kaya ta tshama a endla swin'wana Khalanga mi xeweta ncindano kwalano ma vona Khalanga loko hi ta langutisa mhaka ya MK na tatana Floyd Shivambu tatana Shivambu i ya karhi a swi tiva kahle ku vandla leri ra MK ri famba hi tribal line a va pfumeli ku va va rhangeriwa hi munhu un'wanyana wo ka a nga ri wa rixaka ra vona hikuva vandla ra MK a ni ri hambanisi ngopfu na vandla ra DA ya lo hambana ku rin'wana ni khomele mingiselo mina ni tivi ku endleke yini la ni na ku pfumela ku na wa wu nga va twi vanhu lava hi kha hi ku tlangela vona kambe hi ta va vitana lava tirhanaka na swoho hi ta twa ku va hi pfuna njhani ku i kota ku va twa kahle vanhu lava ni khomeli mingiselo mina Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla i busy ri Mandela a nga lolangi hina u lole mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko ku a va hi suse mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi Botpet a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela ulele i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu maphilisi mara va nge se Mandela kona ulele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlekani Botpet Botpet la ka timhaka ta ndyangu wa MK leswi swi nga ku endlekeni Botpet no vona khombo ni vona nhlomulo a ni voni la ri ya ku kona timhaka ta ku va nkulukumba loyi a yi a kerekeni loko munhu a kerekeni ku va ku ri nandzu na xi kona xi nga kona loko ni langutile mhaka liya ya ku holova ka yena kumbe ya ku ka va nga endlisani kahle na n'wana wa Zuma hi swona swi n'wi yisaka a palamende Botpet na byela sweswinyana ku nga ri khale hi ku hlongoriwa ka yena a ya kwihi loko lo tshamela kwele a ri kona hi yo yini ya le Botpet ni hlekane Botpet na cindano kwalani Botpet mistake yo sungula leyi nga endliwa hi Floyd i kusuka ka EFF phati liya ya MK Botpet a hi phati leyi ya ku helo Botpet because ku na swo tala swi nga le ku endlekeni ni mi byela clip yin'wana nga yi vona from TikTok vanhu va kha va bana ma-comrade ma MK va kha va lwa xivona so u kota ku vona ku ta ku a hi phati leyi nga na future Botpet so na hlambanya Botpet Floyd a nge tshami mavhiki mambirhi a ri ka MK semile ku hlambanyeni na sweswo un'wana a nga swi vula swa ha sungula hi loyi lava ku vulavula na yena sweswiwani good enough mashikh umhleri wa tipolitiki lava hi lava ku bula na vona la ku twa ku
va ri yini va vona yini vo hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Good enough mashekhu mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona nhlekano siku na namuntlha mashekhu nhleka tinhlekani brapet na vanyiseri va munghana lonene minjhani hi pfukile hi ngo vo ni byeleni leswi swi nge le ku humeleli ka MK ni mani sungula hi xivutiso xexi ni tshamaka ni kha ni mi vutisa xona swa mi hlamarisa a ni hlamali brapet a ni hlamali i mhaka ku ri vayingiseri va munghana lonene ku laveka va tsundzuka mhaka ku ri vurhangeri va MK party sweswi a vu hlawuriwanga hi munhu so loko munhu a ri president kumbe a khome position ya njhani ka MK party a swi vulavula leswaku ku na mandate xilungu kumbe ku na vanhu va ku ri va mu rhume ka position yoleyo ku ri a ta rhangela kona i munhu wa ku ri u vekiwile so loko u vekiwile swi tikomba ku ri loko va lava ku susa va ta ku susa u nge susiwi conference kumbe NGC u ta susiwa hi munhu loyi a ku nyikeke position yoleyo so leswi endleke sweswi a swi ni hlamarisi na katsongo se loko sweswi xiyimo xi te tani hi ka hi tshamini sweswi mina na n'wina hi kha hi vulavula hi kutani van'wani veri tatana Floyd Shivambu ku va va sukile tanihi matsalani hi general wa MK va ya ka huvo ya endla milawu i demotion kasi a swi na nkoka ku ya ka huvo ya endla milawu i demotion mhaka ku ri sungule ku a ni ri nkarhi leyi a suka ka EFF a ri koho le parlamenteni so loko va misa ka MK party va sungule va ku u ta va munhu la a ta va responsible ku ri u endla sure ku ri vandla leri ta kula tikweni hinkwaro kumbe u ta va responsible for national organizing mara endzhaku kwalaho laha va yi dyeleke koho ku ri u ta va secretary general ya MK party so loko hi nkarhi leyi a ri le ka EFF a ri chief ka EFF a swi komba ku ri kumbe ku na swin'wanyana leswaku ri swi komba ku kula ka ye ka politiki so loko a ri secretary general i position ya le henhla yi tlakukile katsongo mhaka ku ri vanhu lava tirhaka le parlamenteni kumbe tiparlamentarian ta controversial party loko va lava ku tiva direction ya vandla ku ri ku lava swilo swi famba njhani va vulavula na secretariat ya koho ya vandla leri so ye a ri secretary general a khomeke secretariat swi tikomba ku ri a yela a byelaka na chief whip na caucus leader ko le ku ri swilo swi fanele swi fambisiwa njhani so sweswi loko a ya parlamenteni swi vulavula leswaku na yena ta byeriwa hi munhu ta byeriwa hi secretariat ya MK party ku ri ku laveka fambisa swilo njhani so that's why ndi ku leswi a hi promotion i demotion ku ri promotion loko u na power ka lava ku ri va le parlamenteni loko ku na n'wana ku ri na power ka wona le parlamenteni swi tikomba ku ri munhu yeleyo a khomeke power ya vandla se swi vula yini leswiwani ka vandla hi roxe emashikhu loko hi langutaka a hi khale ngopfu mina na n'wina ha ku vulavula hi timhaka ta Mzwanele Manyi loyi na ye a nga susiwa ka xitulu xa yena sweswiwani i tatana Floyd Shivambu ku le ku ndlekeni ka yini i timhaka teteto a ri votiwangi na koho loko ku ri ku i ku haku na loyi a nga voteriwa ku va xitulwini lexiya swi ta lunga loko swi te yini swi nge lungi brapet mhaka ku ri ku sungula ka yo bandla leri ra MK party a ri fana na vo COPE na vo EFF swa ku ri i mabandla la humaka ka ANC maka ku ri ku nga vi na ku twisisana kumbe kuma ku ri ku na leswi lavaka swi endleka a swi endleki so munhu a huma a ta sungula bandla ra yena ra politiki so sweswi loko leswi endlekaka kwalaha ka bandla leri ku ri a nge fani na ANC la ku ta va kona conference ku va na ku hlawula ka vurhangeri loko munhu a fanele a humisiwa ku laveka ku va na ti-process so ku ri MK party ta va vandla ra kahle ra ku fana na mabandla man'wana ku laveka ku sungula ku va na election ku va na vuhlawuri bya vurhangeri bya party loko se va hlawurile i swo la munhu a ta vulavulaka kona ku ri vandla leri a hi vandla ra Jacob Zuma i vandla ra vanhu hinkwavo ku fana na nkarhi leyi COPE sungule 2009 i sungule ku na vurhangeri leyi humekaka conference ya voho endzhaku kwalaho va famba va ta endla conference ya ku hlawula yi la ku humekaka kona ku fana na vo Mbazi Mashilowa na vo MC wa le Kota so endzhaku kwalaho ku ri vandla ra COPE ri ze rifa hi mhaka ku ri a ku va na vuhlawuri vanhu lava ku ri va nga hlawuriwanga va lava va famba so sweswi MK party lava ku endla swa ku hambana na COPE ku ri ku nga vi na ku hlawula mara leswi endla ku ri vandla leri ku va bandla ra Jacob Zuma na n'wana wa yehe so i leswi sweswi n'wana wa yehe a nga hlongoriwanga ka person ya yehe u le ka African Parliament mara sweswi va fambe ka Bushiri loko a hlala ka Bushiri u byela leswaku ku famba ka Bushiri
tikomba ku ri a nga kombisanga discipline ku laveka a fambisa yisiwa le parlamenteni so sweswi leyi demotion hi ku ri inkwerhu ya swi tiva ku ri ka MK Party loko ri parlamenteni va swi kota ku ri va ka hlonga va nga ku humisa le parlamenteni swi ta vula leswaku Floyd u ta va a ri munhu ku ri a nga lunghela MK Party ku ri a ri na ntirho ene u tolovele vutomi ku ri na swilo leswi a swi dyaka hi nkarhi hinkwawo. Sweswinyana vhiki leri nga hundza matsundzuka loko hi kha hi vulavula la a ku ri na press conference a Mpumalanga yi rhangele hi Mani Mary va kha va vulavula hi timhaka to hambanahambana va ku hina tanihi MK hi le ku ndzeni ka yini ku ve a hi tiva ku murhangeri a Mpumalanga i Mani Busisiwe Mkhwebane sweswiwani Mani Mary va yi ankandla va lo na vuya nkandla ku humelela hungu leri swi vula yini nkandla kahle kahle swi vula i mhaka ya nkandla ku ri inkandla yi yohe office ya kona swi komba ku ri yi yohe office ya MK Party nakona leswi swin'wana leswi swi humelelaka laha i ku ri munhu a nga vulavula ku ri munhu a ku fana na tatana Jacob Zuma u swi rhandza ngopfu ku ri a lwisa vanhu ku ri ku va na conflict ku ri loko ya ka yehe u mu byela sweswi u mu byela swilo swin'wanyana u famba ku nghena mehe ni ku byela swilo a nge byeli mehe ku ri Bradford a ri laha ni byele ku ri wehe endle yini so u tlanga ntlango wa vuthori leswa vuthori swa ku ri u yingisela vanhu u tiva timhaka ta vanhu va ku tala ngopfu so swa ku ri Mary a famba a ya le nkandla mara hi tirha ku khoti vulavula leswaku ku fanele ku va yena a rhangelaka laha Mpumalanga mara vhiki leri hundzeka vulavula ene mara MK Party byela vanhu ku ri advocate Mkhwebane laha rhangelaka swi ti komba ku ri ku na confusion ka party that's why ku leswi nga swi kota ku swi ku ri ku va na nthawulo ka ti-province ku va na nthawulo ka tiko vurhangeri levi humaka va ta lola kahle ku ri leri i vurhangeri levi humeke ka conference a vurhangeri levi humaka ka munhu la lavaka ku ri ku rhanga mani Mpumalanga kumbe ku rhanga mani Gauteng kumbe ku rhanga mani ka ndhawu yin'wanyana la ku hundzene mavhengeleni i 40 seconds ivi hi vuya hi hetisa good enough ni lava ku hi languta ka timhaka ta ku na xivulavulelo lexiya i xa xinghezi xa ku munhu wo tlhariha i tshama kha cinca miehleketo ya yena loko vo languta vandla ra MK sweswiwani ri cince va matsalani ko kangani swi nga va swi komba vutlhari kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalani ke kambe loko hi vuya mavhengeleni andhaka leswi se ku tlanga ku ringana la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela 23 timinete ntsani bila ya 10 ya amkeleni a hi yetseni mahlweni na tatana Good Enough Mashego Miriyin a wise man always changes his mind yeah hi ntiyiso ku ri a wise man always changes his mind mara ku laveka tisa ku ri loko munhu a ri ka vandla ra politiki a ku tirhi wisdom ya yena ku tirha ideology ku ri vandla rorero ri yimile yini loko ri tirha la Afrika-Dzonga ri tirha yini ri lava ku endleka yini so loko u ri munhu nga nghena ka vandla u na wisdom ya wena leyi ta ku endlaka ku ri kumbe nkarhi wun'wana u ta ku no u ta change nqondo u ta va swin'wanyana mara vandla ri nge change hi mhaka ku ri kona ni ta tirhisa example leyitson'wanyana munhu a ku fana na leyi ku ri sweswi i chief whip Colin Makhubela hi nkarhi leyi a ri le joni leyi a ri ka vandla ra yena i munhu a ku ri hi mhaka ya Israel Palestina a vulavula ku ri no Israel yi endla kahle Palestina i ma-terrorist ku laveka Israel yi endla leswi lavaka ku swi endla endzhaku kwalaho a ya ka MK Party va ku byela ku ri munhu loyi se u ta va chief ka MK Party u ti vutisile ku ri munhu a nga vulavula yini ku ri Colin Makhubela namuntlha a nga tshembi ku ri Israel yi endla kahle na u tshemba ku ri Israel leswi swi endlaka swi bihile kumbe leswi Afrika-Dzonga swi endlaka hi mhaka ICJ swi kahle na hi mhaka ku ri loko u endla na swi twile ku se riqingho leri ha ri handle swona kambe hambiswiritano hi leswi Good Enough Mashego a va vulavula ha swo hi bula na tatana Herman Mashava ku nga ri khale hi twa ku vo va ri yini hayi ku nga ri timhaka ta MK kambe ku ri timhaka leti ta vo vengeri ti-rights leti ti nga koho eka vahlampfa eAfrika-Dzonga ti tikomba ti ri ehenhla ngopfu se xivutiso ku ta va xa leswaku xana hi tihi timfanelo leti va vonaka ongeti a ti fanele ti tlimbiwanyana kantsongo ku endlela leswaku vahlampfa kumbe vanhu vo huma matikweni le handle va swi tiva ku laha volota hi ndlela yoleyo ku na hungu rin'wana ri nghena ku laha ri ri ku baleke timhisi a manyeleti ayayayay
kambe timhisi munhu nje a ti talanga loko oze a va a ri wo leha ku hundza tona a ti nyika yena kambe loko wo va i ri ntsongo loko i yimile ti ta fika ti ku kakayisa se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga swi langutaka ku ya amahlweni se ta va hi twa ku xiyimo xi ri yini va ri mdluli le manyeleti va vula tani ku ri hey ve ri ku na timhisi ti nga baleka xana ti na khombo ku fika kwihi eka vaaki ke ayi amukeleni good enough Mashego nakambe Mashego riqingho ri ve ri tsema nkama lowa ma hi nyika xikombiso hi ku ri munhu wa ku fana na Makhuvele i munhu wa ku ri miehleketo ya yena wa ku ri Israel yi endla kahle a ku na mhaka a ku na pongo leswi Israel swi endlaka le Palestine le Gaza a hi madzolonga swilo swa kahle so munhu a nge vulavuli ku ri sweswi maka ku ri ka MK party se u swi vona indlela ya ku hambana so a clever person in xilungu vele only changes his mind mara loko o change mind ya wena u ta fana na munhu wa ku fana na Dr. Ndlozi mboni loko a huma ka EFF a nga swi kotanga ku ri a ya ka vandla rin'wanyana i munhu ku ri tirha le wa le sini masiku lawa i munhu ku ri kumbe ku na swin'wana a swi endlaka mara a nga swi kotanga a nga ka vandla rin'wana ku ri u nge swi koti ku ri namuntlha ideology ya wena leyi mundzuku ideology ya wena leyi so leswi swa Floyd Shivambu swa nyiko ni ta ku i nyiko Shivambu swi tikomba ku na consistency la Brapet 30 seconds ku byela yona nyiko Shivambu ni munhu ku ri u tsala ti-poem loko o hlaya ti-poem ta nyiko Shivambu nkarhi leyi a na vo 20 something ya malembe a tsala a tirhisa vito ra Azania loko a vula le Afrika-Dzonga endzhaku kwalaho nyiko u ya le ka ANC a nga tirhisi Africa Azania u tirhisa South Africa u ya le ka EFF u suka ka EFF ya ka MK party mara tolo loko a vulavula ku ri mhaka ye ku ri a nga nchumu vulavula ku ri u ya ka Bushiri i mhaka ya Pan Africanism a vona Bushiri a ri murhangeri wa Pan Africanism leswi swa ku byela ku ri ku sungula khale nkarhi leyi a ri nyiko a tsala ti-poem a vulavula Azania Pan Africanism iyo leyi gatanga yi fambisaka ndlela leyi a vonaka swilo ni ehleketo wa yena so na sweswi a ri ka MK party u tirhisa swa leswi swa Pan Africanism na loko a ri ka bandla ra ku fana na ra ku ri a ku na Pan Africanism so i munhu wa ku u na ideology ya Floyd i Pan Africanism so mara sweswi u lava u famba ka ti-organ ta ku tala ngopfu ta ku ri a ti swi koti ku fambisana ANC a nga fambisani na yena EFF a nga fambisani na yena na MK party na sweswi a fambisani na yena leswi ku byelanga ku ri a hi mhaka ya ku ri u ta hambanisa miehleketo ku ri i Pan Africanism Floyd Shivambu and ku fikela a ta famba kumbe ka PAC kumbe ka AZAP kumbe kun'wanyana i la ta kumaka ko kaya ka yena ta komaka ku tshama kona a ta komaka ku fambisa tipolitiki ta yena ku nghena munhu ku ta mu byela ku ri phela wena leswi swi endlaka a swi fambisani na bandla ra hina a hetseleni un'wana muyingiseri i ngheni la a ku na beja ku nge heli mavhiki mangani a ha ri xirho xa MK leyi aka huwe endla milawu n'wina mi vona no u ta famba Floyd Shivambu ku sungula khale i munhu wa ku ri ku na vutomi lebyi ku ri u toloverile a ku na nkarhi wun'wanyana a ta la Bush ngopfu la Dorslop a ni tivi ku ri a endla yini mara a ta ngopfu nkarhi leyi a ri ka Youth League so ku na vutomi bya ku ri u toloverile a nge swi koti ku hanya a nga kumi leswi a swi kumaka a ni tivi kumbe u ta ku phexela yi ta vetele ngopfu mara a ni voni ku ri ta fana vona ku ri MK party va ta mi nyika position yin'wanyana a ni voni ku ri munhu a ku fana na Makhuvele ta tshama nkarhi lowa ku la ngopfu le ka chief whip kumbe Floyd va ta mi nyika chief whip levi va ku ri sweswi u khome i Floyd i maka Makhuvele ku ri a ta tshama a comfortable a nga voni position i ri ku demotiwa so a ni voni ku ri ta famba ka MK party ta tshama ka MK party ku fikela la a tivaka ku ri loko a huma u ta kuma vutomi bya ku fana na vutomi ku swi vutoloveri sungula nkarhi leyi a nghena ka ANC ngopfungopfu a va le ka SASCO a suka ka SASCO a va ka Youth League endzhaku laha a va la ka EFF se ku sukusela sweswiwani loko va ta ku ri backbencher ku fana na va Mzanele a ni voni ku ri ta va backbencher vona ku va ta mi nyika position yena ya ku tsakama katsongoanyana a ni voni ku va ta mi endla backbencher good enough kesiri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta Inkom. Good enough Mashego mhleli wa tipolitiki la bela na yena mixer mgana lona FM i hafu ku bila ya khumenari ya ka tatana Herman Mashava mi nga sindzisi ku va vulavula Xitsonga va xikoti tatana Mashava nako
asivuli ku himhaka ku i tatana Mashava xikolokolo nguvu ya Pitori va fane va tiva Xitsonga a hi swona se ta va ka hi bula na vona sweswi twa ku va ri yini vona tani hi Action SA mayelana na timfanelo na vanhu vo huma matikweni ya le handle kambe ke hi ta ya ka vona endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela 30 ntsena ku bila wara yan'we hi la ku bula na murhangeri wa Action SA lava ku nga tatana Herman Mashava hi bula na vona laha hi timhaka ta laha tanihi Action SA va nge ri haikho ku fanele ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta milawu leyi fambisanaka na timhaka ta vahlampfa eAfrika-Dzonga mi ta tsundzuka ku vandla leri ku sukusela khale na khale a ri famba hi gondo reri ra ku ri langutana na timhaka ta va-Afrika-Dzonga na vahlampfa hi ndlela leyi se ma hi nga heti nkarhi hi va amukela tatana Mashava inhlekani. Good afternoon and welcome to Mgana London FM. Good afternoon and good afternoon to the listeners. Maybe let's start from the beginning, Tatan Mashava, if we may. You said as Action SA that there need to be an amendment to overhaul the South Africa's broken immigration regime. What exactly need to be amended here, Tatan Mashava? Well, I think we need to really look at our constitution. Let's start with the preamble of our country. That is why you see constitutional courts coming out with judgments that we law-abiding South Africans do not really understand what informed their judgment. You look at the preamble of our constitution, says South Africa belongs to all who live in it. It does not obviously qualify that South Africa does not belong to everyone who lives in it, because we're sitting with millions, we don't know how many millions of illegal people who are in this country enjoying the benefits of our country, because you go then to go to the Bill of Rights. The Bill of Rights that guarantees that anyone in South Africa, whether they're here legally or not, we must provide the services to them. You can imagine our clinics today are unable to provide medication to our people when we've got millions of undocumented illegal people in our country. Our schools have to accommodate up to 900 kids in each class. So I think we need to really look at our preamble and our Bill of Rights to ensure that South Africa absolutely must belong to South Africans legally, yes. So that anyone who's in our country illegally cannot enjoy the benefit of our country when we are unable to provide services to law-abiding South Africans and foreign nationals. So does it mean from this argument, Tatan Mashava, you're saying in an event that you are here as in South Africa legally, then you may benefit whatever that needs to be benefited. Why is it like that? Is it because the country is fiscus, maybe it's trained, it cannot afford the unknown people? Well, I think, I don't know whether people who design our constitution ever foresaw this, but obviously any constitution, any way in the world, a constitution, it's a living document that must ensure that it speaks to the lived experience of its citizens. Right now, this constitution, in terms of our Bill of Rights, unfortunately, it is failing us South Africans, because we end up people enjoying the benefits of our country being people who are in our country illegally, committing illegal activities. And law-abiding citizens are not protected. So it is for that reason we as Section SA are calling for the review of this preamble, including the Bill of Rights, that people who must enjoy the benefits of our country must be the ones who are here legally. But what do you say about the treaties and the agreements that are signed, like the agreement with the World Health Organization, that every other human being is entitled to receiving health, regardless of whether it's a refugee or an illegal immigrant, and? Well, I think South Africans must make sure that we put South Africa first. We cannot really be dictated by agendas which we don't understand their motives. Because why should South Africa be a testing ground? We're the only country on earth that is allowing this kind of situation. Can you go to England? Can you go to America? Can you go to Botswana? Can just go to Botswana without having the necessary document? I can tell you as a South African, go to Botswana without the documentation, without documentation, you will see the type of treatment you will get. Just
yesterday, 20 or so South Africans were detained. I don't know if they've been released, being found in Zimbabwe without the necessary documentation. Can you go to Pakistan without actually having the passport? You stand no chance. So why should South Africa be the only country that must accept illegality? Where do you think as Section SA, this must stop and must stop with immediate effect? We hope that all the other parties will support this constitutional amendments that we are proposing, so that South Africa must be for everyone, including foreign nationals, but foreign nationals who are in our country legally. Those who are here for criminal activities must not enjoy any benefit whatsoever. Going to our clinics, they must pay if you are here. In fact, in the first place, we must not allow anyone, not a single person, must be in South Africa without the necessary documentation, because that person is a criminal. Because if you break the laws of the country, you are a criminal. So coming into South Africa without the necessary documentation, we mustn't call you any other thing than a criminal, because you've broken the laws of our country. Which brings me to the next question, Tatan Mashaba, to say, is it the question of the preamble, or there's something wrong that as South Africa we're not doing right, like law enforcement, for example? If you compare with what you've just given as examples, like Botswana, what happened in Botswana and in Zimbabwe, and don't you think maybe the enforcement part is the problem, not the preamble? No. It's not. It's our Bill of Rights that is a fundamental problem, because today, if I experienced this. You remember when I was the mayor of the city of Johannesburg, where we started raiding hijacked buildings. We find the people who are in our country illegally, and then when it goes to courts, the courts, because obviously our constitution and our Bill of Rights says anyone who is in South Africa must be entitled to get services. So it is not our law enforcement agencies. In fact, my belief is that the Constitution is failing our law enforcement agencies to protect us as South Africans, because the laws of this country right now, the Constitution, in terms of the Bill of Rights, actually favors the criminals and those who break our laws. So now, on a different issue, Tatan Mashawa, the issue of Tshwane. I realize Action SA is very happy about what is happening. As the leader of the organization, what will be your reflection on what is happening at the city of Tshwane now that you are at the helm of it, you in this case as Action SA? Well, we're not governing on our own. We're governing with the ANC, with the EFF and other parties. And I'm really very proud of the achievements with our limited resources. Right now, I'm actually talking to you I'm right in Mabopane, where a street a few months ago, when we had the previous administration by the DA, because ever since the DA took over government, the townships were completely actually robbed from getting services. As I'm talking to you right now, you'll see I'm going to be doing a video in a minute, as soon as I'm done with your interview, to show the streets. We're not patching potholes. We are resurfacing. The city of Tshwane is now resurfacing the street that has never really seen any maintenance in almost 20 years. So we're really very proud as a new multi-party government that the townships, the villages of Tshwane are going to get proper services like any other area in the city of Tshwane. Because in the past, before we came in, since 2016, the communities in the townships and villages were the forgotten people. And we as Action SA and our partners in Tshwane, we are saying, no. The people in the townships also deserve to really get services. And as I'm talking to you now, I'm so excited and thrilled to see the streets being resurfaced. And you're most welcome to really check on my social media platforms to have evidence of the streets are being resurfaced as I speak to you. Streets that have not really seen services in more than 20 years. But you took the same format, Tatan Mashaba. The format that you're having in Tshwane is the same format that you're having in Johannesburg, isn't it? The difference is that you in Tshwane have the mayoral position, and in the city of Johannesburg, it's not the case. What is it that is being done differently in these two cities? Because they're not the same in terms of progress.
Well, Johannesburg, as you're aware, we only holding the legislature. We're not in the executive, and we've been asking the ANC in Johannesburg to accommodate to give us executive powers. And once you can see us having executive powers, you will see the difference that we will make. So right now in Tshwane, the advantage is that we're in the executive, totally different situation. So as a legislator having a speaker and Section 79, you can only complain and show what is happening. But at the end of the day, we're not in the executive. And we are willing and happy at any point in time when the ANC wants to invite us to assist them to ensure that we can provide services to our people in Johannesburg. We are willing to do so. But we cannot obviously provide the services when we only in the legislature. Let's conclude with your, is it your X handle, wherein people can follow to see what is happening in Mabopane? Absolutely. As I finish here, I'm going to be doing a video to really show the streets are being resurfaced. The other day, 2 weeks ago, I was in Amanskala. I could not hide my joy and satisfaction. Today, I'm here in Mabopane. I started in Soshanguve this morning. I went to a substation built over 20 years ago. In the last 15 years, they've never money put into that in this fire station. You can imagine a fire station operating with 3 fire engines. Of the 3, only 1 working. And even the one that is working can only travel at a maximum of 30 kilometers an hour because of non-service for more than 10 years. So I'm excited with this new budget which was passed last week that just on this particular fire station in Soshanguve, R1 million has been put aside to ensure that we can upgrade our systems, make sure that officials, they've got the tools of trade. So it is happening. The townships in the city of Tshwane are no longer forgotten communities any longer. Tatana Mashava can sit in Inko. I can. So sweswo I'm gonna learn FM rangeri wa Action SA lava ai bulana bona Tatana Hammond Machava ikomisa swin'wana swa leswi va bula hi swona ta ku byela ndakala ku nondzeli hello Papa Rulani na Kensani Mashava lava hi bulana bona murangeri wa Action SA lava kha hi bulana bona va kha va hi nyika xifaniso xa hila vengeri masungulelo ya vumbiwa bya Afrika-Dzonga na xiyenge xa vumbirhi xa timfanelo leti nga kola ya hi swo swi ngele ku onheleni tiko ra hina hi ku ya hi vo se vengeri mta tsundzuka ku hi bule na va komiti leyi langutanaka na timhaka ta ku cinciwa ka timhaka ta vumbiwa va nge swibumabumelo vengeri kumbexana va ta kuma nseketelo kusuka ka mavandla hi ku anakeni swi lava tinomboro swi ta loko vo ka va nga kumi nseketelo swi nga helela moyeni kambe vengeri loko ho kuma nseketelo a ku fanele ku cinciwa timhaka leti ta vumbiwa ku endlela ku yini ku endlela ku hambi ku ri maphorisa va kota ku tirha kahle hi ku onge tivumbiwa bya hina hi byo byi nga khoma maphorisa ya hina mavoko eka timhaka ta mintirho na matirhelo hi ndlela yoleyo xana wena u ri yini ke ka mhaka yoleyo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka 0860 0025543 kasi yin'wana mhaka leyi nga va vutisa yoho hi timhaka letiya ta swin'wana swa leswi vonaka ku ngeti se swa vonaka ku yiwa kwihi a city of Tshwane hi mpfhuka ku va na ntirhisano wa voho tanihi Action SA na EFF na African National Congress va le ku tirhisaneni se leswi va nge le ku tirhisaneni veri haikho loko xiyimo xi tetani se swa tikomba ku hi ya kwihi sweswiwani ni vulavulaka na wena ni le Mabopane mavonana Mabopane halela ka ku loko yimisa thekisi i wayinda kunene so loko u komba ku i ya kona Amabopane vengeri kuna n'wana ku le ku lunghisiweni ka switarata leswi swi nga na mukolomo ka ku tlula 20 wa malembe swi nga ri ku lunghisiweni se vengeri mhaka yo yaleyo va tsaka hi ku na mpimanyeto wa doroba ra Pitori wu hetelele wu famba ka se ni nga leswi n'wina mi nga na maendlelo lama na maendlele wo fana na loko mi ri le ka city of Johannesburg hikokwalaho ka yini swi tikomba ku ve le city of Johannesburg ve le kokeni xilogweni venge haiko mhaka yi ku hina haleni a hi na wona matimba hala ka city of Johannesburg le ku ho va hala ka legislature ka huvo endla milawu kambe a hi kona hala ka executive ka parliament ya doroba hi yo mhaka a hi koti ku khale ka hi va byela ku hi ngheniseni na kokwale hi ta kota ku mi komba ku swi endlisa ku yini
hi ndlela yaleyo se venge swin'wana swa leswi swi nge le ku langutiweni ku ya mahlweni loko ha ku langutiwa ka timhaka ta matirhelo ya vona hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni twe hi timhaka letiya ta xikolo lexiya xi nga kole ka Mavambi ni ngete hi nga te ta lava na vufambisi bya voho xikolo lexi va ta kota ku hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku swi fika njhani ka ku va na vana va nge le ku dyondzeni grade 10 11 12 ka xikolo lexi xi nga tsariseriwangiki ku dyondzisa vana sweswo hi fike njhani kwalano mi la ku fikelela yini loko ala mi kha mi endla xiyimo xa mixakolo very legend yini laha ka Mavambi mi va kha mi la ku fikelela yini hi timhaka leti se la ku ringeta ku lavana va ndhawu leya dyondzo ya masungulo ku hi twa ku vo va ndla yini sweswi ku na xikolo ho la ku va tivisa loko ka va swi tivi ku na xikolo xi le ku dyondziseni vana a ni vona a hi ndhawu ya dyondzo ya Afrika-Dzonga swi helela kwalano i ndhawu leya dyondzo a hi ndhawu leya dyondzo ya swikolo swa mfumo ntsena i ndhawu leya dyondzo yi katsa ku na swikolo hinkwaswo se lava ku tiva ku vo tanihi ndhawu va ndla yini loko ku ri na xikolo lexi nge le ku endleni swilo swa muxaka lowu xi nge le ku tlangeni hi vumunduku bya vana un'wana n'wana nga hetelela teka na vutomi bya yena hi mhaka ya ku laviwa mali la hinkwaswo hi le malini a ka ha ni pfuneni ku tiva vafambisi va vona ni ta kota ku va vutisa ku kahle va tsakela yini laha ukayelele eka Afrika wa vulavula mhaka leyi swibedhlele yi karhata loko yi fika ka timhaka ta ku madokodela lama hi vona na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha u nge koti ku tirhana nga ri mbirhi yin'we twa nkanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi leya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele hi thava va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku sala mifola la ka va mbuyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi va mbuyangwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula phela ri tirhela rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yikulu kumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina ni na problem na problem America yi ta ni protecta ma ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship miri vita joyina yini ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America mi ndla yini mi hambana na tiko leri ni hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandela inkombo timinete ntsena hi xiba awara ya mbirhi i mahungu ya misava na ntwana na bvuma ntukulu wa mina a ni va ka bvuma i va ka hina phela mani ntukulu wa mina loko mi nga swi twisisi swi tshikeni kambe ya nga ta va kha hetisela mahungu ya misava awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu ivi kusuka kwalano nongonoko dzumba ra mina wu ta wu ya mahlweni hi nomo wa tatana Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani hi ndlela yaleyo nteri ku na xikolo lexi se va nga fika la va vulavula hi xoho hala ka va hafu ku bile awara ya 12 va ku i Legends Academy yi na Legend Academy yi le ka Mavambi ri xikolo xo ka xi nga ri xa mfumo se nge xikolo lexi xi le ku dyondzeni ka vadyondzi lava nga ka grade 10 11 12 hi ku ya hi mani lava a ni tivi swi na ntisi ku fika kwihi kambe ke xikolo lexiwani xi pfumeleriwa ntsena ku dyondzisa ku fika ka grade 9 se ku ya endleka yini hi vana lava nga ka grade 10 11 12 ndhawu leyi dyondza masungulo ya Limpopo hi nomo wa tatana Mike Maringa hi laha tatana Maringa enhlekani Khalanga enhlekani ni le ka vayingiseri xiyimo xo tika lexi hina hi nga hlangana na xona mi ta hi khomela ku mi juma hi mukokakoka tatana Maringa ha sindziseka ku mi lava hi ku hina hi hava tinhlamulo va rivele ku dyondzeni ka xikolo va kumeke xikolo lexi ndhawu yi ri xi tiva ku fika ka grade 9 kambe ku na vana va nga ka grade 10 11 12 sweswi ni vulavulaka
Khalanga munhu vulavula hi ku angarhela hi ku xikolo lexi a hi xikolo xi ri xoxo xi nga na problem ti-independent schools to hlayanyana la ka province ti na problem ya kona hi leyi ni nga ku vulavula hi ku angarhela hi ku vurisa hi leswi hi ku vafambisi kumbe vurhangeri bya swikolo leswi i vanhu lava nga khomana va hlanganile va kombele ku hlangana na MEC u va direct ku va ta hlangana na HOD nhlengeletano ya vona HOD yi ta humelela kwala ka before vhiki leri hela mara mo ni kombisa ku swiphiqo leswi swi nga va kona timhaka ta ku swikolo leswi swa recognize-iwa ku fika ka ti-grade teto mi nga ti vula mara mi ta tsundzuka ku ya mahlweni ku va va kota ku tsala swikambelo swa nhlanganelo swa national va fanele va va na accreditation ya umalusi a hi na yena la swifundzeni umalusi u le ka national ku na leswi umalusi a swi lavaka ka hina ku va va pfumelela ku va va ya emahlweni va dyondzisa ka FET band yi nga grade 10 11 and 12 hi ku ti-assessment ta kona ta hambananyana so a swi nge se fika kwalano what we have noticed kumbe leswi hi nga swi kuma i ku ku na swikolo leswi swi nga kotangiki ku yima swi yimela accreditation ya umalusi loko vana va heta va suka ka grade 9 instead ya ku va advise ku va ya ka swikolo swin'wana va continue na ti-grade letin'wana so va kombele meeting ka vhiki leri na HOD Khalanga va ta hlangana na HOD vhiki leri so xivutiso a ku ri ku fanele ku humelela yini hi vana hi yisa ku yini mahlweni ku hi ta yisa ku yini mahlweni ta humelela yini hi vana hi ta swi tiva loko ya fika Msumbunuku no loko mo ni fonela hi Msumbunuku mi ku meeting wu fambe njhani decision yi rini I should be able to say no hi vulavurini vana va ta yisiwa konge kumbe swikolo sweswo already se umalusi u va nike na accreditation swi ta dyondzisa ku fika ka ti-grade teti vana va nga ka tona ka nkarhi wa sweswi kambe n'wina tani hi vinyi va dyondzo a Limpopo mi ri yini loko xiyimo xi titani mi nga khutaza yini ka vinyi va swikolo leswi ka swi nga ri swa mfumo mayelana na timhaka leti ta ku nga pfi ku rhanga xigolonyana tidonki ti koka kumbe xigolonyana xi koka tidonki no Khalanga ko va ntsena ku vula ku na vana kumbe vatswari lava nga ku humeseni ka mali every month vatsundzuka ti-independent schools to tala i swikolo leswi hakeriwaka so loko hi kume ku xiyimo xi tano normally what we do vana lavaya va fanele va tekiwa va asesiwa ma kuma ku n'wana i fambile a fika ka grade 12 mara mi kuma ku knowledge ya yena i ya grade 10 a pfumeleriwa tanihi ndzawulo ku teka n'wana loyi hi tlherisela ndzhaku because u nghene ka xikolo lexi a fanele a nga ri ka xona kumbe mi kuma ku loko hi va assesa hi kuma ku xikolo xexo xi kahle va fanele ku va lava va fanele va va kona mara hi mhaka ku va fanele va tsala xikambelo it's either hi va kumela ndhawu va tsala ka swikolo leswi swi nga na accreditation va tirhisa ti-center number ta swikolo sweswo ku va kota ku tsala kumbe loko ku ve ku ti-concerns ta vona leti va taka na tona ka HOD ti-genuine swi vula ku HOD i fanele a famba hi rivilo ra mpundla a vulavula na umalusi ku vanhu lava va na case yo twala swi fanele ka delay yi ri ka hina as the department a va hatli va nyikiwa accreditation because vumundzuku bya vona swi ta salela ndzhaku so hence ni ku it can go either way hi ta yimela meeting walowo by next week hi ta va hi kha hi swi tiva ku vumundzuku bya vona laha byi yime njhani na vumundzuku bya swikolo leswi se mina na n'wina hi vekela rini la hi vekela Msumbunuku ku lako hi kota ku hi ku lexi nga ni chavisa hi ku mutswari loyi n'wana a nga nghena moyeni a vulavula na hi timhaka ta ku n'wana loyi a nga na yena a nga ha ri ka xiyimo xo kahle a ni tivi hi nga n'wi pfuna njhani n'wana loyi a nga ha ri ka xiyimo xo kahle se sungula ku vulavula na hi timhaka ta ku vutomi byi nga ha ri bya nkoka no it's an unfortunate situation but loko ku ve ku i na n'wana wo tani ku na ndzawulo ya social development va na ti-social workers leti ti kota ku ta ti nyika vana counselling loko a ho tiva mavito ya vatswari na n'wana a hi ta kombela our sister department ku va rhumela social worker psychologist va ya vulavula na n'wana ku va kota ku twisisa ku i mhaka leyi nga ku burisaneni hi yona mara xikulukulu Khalanga i mhaka ya ku vatswari a hi tiveni ku vana va hina hi va dyondzisa ka swikolo swihi hi landzelerisa no tiva ku xikolo lexi xi register-riwile n'wana i ta swi kota ku tsala matric examination kumbe xikolo lexi xi na yona center department ya xi tiva na xin'wana swi ta pfuna because vatswari va tshika vana va dyondza va fika ka grade 12 ivi va vuya ka ndhaku va ku n'wana i lava ku ti dlaya ene hi ku ya laha hi nga tshama kona vatswari lava yisaka vana ka ti-private school i vatswari lava va nga na like nyana n'wana vutihlamuleri so a va fanele va hi vutisa a hi ta va nyika tinhlamulo before xiyimo xo onhaka ku va lava va tiva hi va registereni ku fika ka 9 mara so far ha lwisana ku va kumela accreditation ya umalusi tatana Maringa timhaka leti ta ka grade na swi tiva ku no mujuma tatana Maringa ni khomeleni kambe timhaka ta vadyondzi va ka grade 1 na grade 8 swi fika ku a Limpopo
khalanga hi sungule hi Musumbunuku vana va grade R1 na 8 vatswari a va koleka tifomo hi Musumbunuku hi hleketa ku by the 12 va ta va kha va sungula ku titlherisa loko ya hela n'hweti leyi hi nga ka yona hi hleketa ku tifomo ta titlherini hinkwato mahelo ya July vatswari va ta va ri na tinhlamulo ku tiva ku vana va vona va tekiwini kwalaho kumbe va tekiwangi hi ta kota ku va nyika na nkarhi wa ku va aphila so hi vona ku na turn out yikulukumba ve le ku kolekeni especially ka ti-hotspot areas leti ya ka hina hi tona ti hi hluphaku hi ku mi kuma ku vana ku ya fika January va swi kota dyondza kwini ku vatswari va letini va lava ku ta hi February va hi byela ku ti-late application ku ve ku vo ka va nga yangi ene nongonoko wa khalanga va wu yingisela masiku hinkwawo khetseli tatana maringa ta ringeta ku lava tinambara ta mutswari loyi hi vona ku hi nge mi rhumeli tona kumbexani mi nga hi kombelela ka va mani Radzilani ku va kota ku va pfuna ku ya mahlweni kambe ni khenseli nkarhi wa n'wina hi ta rindzela Musumbunuku khenseli tatana Mike Maringa nongona ku humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mana nhlekani lona ni mi tiphina hi ta hlangana ka nongonoko lowu fanaka Munduku kwala ka Munghana Lonene FM dzuma ra mina nongonoko lowu nga ta landzela andhaka loko ntwanano vuma a hi nike mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ntwanana eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.